Kapitan Enteng! Enteng, naidasar konti ka nun ta. Ay, anyat masida dungaw. Bisukul manen Da- ta isumot na, ti adda. Isa na bali. Tana imas mat no si katinang ilaw tao. Maribanang! Na, Umay kuman isublay, to'y binulod ko apalayaw. Inimot marito yung tagpukpukaw. Ay, ayabam tag sa sangot ay amangan. Umunag kalatan, marituyang. Ay, umay ko isublay, day to'y palayaw, maray. Ibatim payla di ta si dagtiri daw, maray. Umay ka tamangan tayaw. Ay, saanin maray, nakababain mo. Na anya ko mati nakababain. Ay umay kakit day. Tapno maramanam tinaimas asidami kan ni Enteng. Ay, agawid akon maribanang. Agyaman ata pinakandak. Na, Basit laang matikinan mo, maray. Kanday tabi sukol ngayon kargak di taplatom. Di mo pa'y kinutay. Ay, no amok la bisukul ti si tayo. Sa anak lat na kuman anak ipangan. Sa anak nagsidsid. Maray! Maray, mangmangagnak ka day. Ay, napauli magkamay. Ay, iwan maray. Wan nga raw, nagimas ti sabaw ti si dayo abisukal. Ay kat nayunam nga rutikinan mo Ado pa'y tibisukol iti kaldero. ikam iti sili na dungo. Nay, nalipatak nga agpaiso Ay, kwa, okay lang mo, maribanang, sigamag. Ay, karga iti sili di may sa malukong dungo. Tapno, ada pagsilyan di marito yung... Ala, mabiit lang nga rin Mangalak iti sili. Ta iso ti pagsawsawam, marituyan. Anyat mapaspasamak kan katuyang. Iti panyagsarasarwa ka dita. Masikaw ka kaday. Ay, agdal na ka man si kabadaw, sa anak ka masikaw. Anya ngay nga raw. Kaya't ko nga ron nga inruar ti bisukol akin kaw. Ew! Bisukal? Wine, nakipanganak ngamin iti ayan damari ba nang bisukol ti sidada? Yak! Woo! Yak! Ay. Sino nga minti nang ibaga makipangan ka kadakwada? Ti kunak isublim laang ti palada. Kunak ano na imas ti sidada? Bisukol magkayam. Yak! Yak! Talaga tuyang. Ay, di ko masasidig kanyak. Ag toothbrush ka pa nga umuna. Na, unay kamutan? Amom lang nga rode na saan tang agsisida iti bisukal. Mapan ka pa ilang makipangpangan. Anyat gatang marituyang. Ay, sa anak agumatang maray. Anya nga rod ngay. Adala na patig nga ibagak. Anya man ang tibagam. Agsidsidagayam damari ba ng kan kapitan iti bisukol. Madlaw nga awanen makukwartada. Awanen ti gatang day tinaimas asidaan da. Na, italaan na mo am dayta. Wun maray, nakipanganak nga rod kadakwada iti agsapa ket yak! Ay! Imasen pa ni kapitan ti agsultop iti besokol. Ay! Ew! Na, kahit naimas mo nga na talaga ti bisukol. Nang runa no amom alutwan. Uray sika! Agsidsida ka iti besokol. Kuwan. Isukat ti sindak itay Ew! Nagimas tupay. Ay, naimbagla nga tado ti kwartami kin nebadung ka umaray. Isu nga day gatang mi iti na imas asidaan may. Jak matil munti na paw no bisokol ti sidaag. Aw, mangantan ganay. Wow! Nagimasin ta si Damchayp. Wine, inted ni antibanang dayta. Sa dinong iti nangalaan da iti bisukal. Sa dino ba'y ko ijay talon No kayat mau, ibagam lang kini antay. Ado ijay talon da. Ay, wala man nga raw, Chayp.
Mga alak tuman inton bigat. Mayat dito apang pulutan, nasustansya pa eh. Ay, wain. Nakitak metlaang nga dati mangilaklako iti Bisukaw li Facebook. Ituloy tante ag istorya inton matamtama. Mangantapay. Ni tatabadong ti masabat ta, Jay. Anya nga kano ipingayan ta iti Bisukaw. Mabaling, Mike. Sa di natin nagapuan yaw, ganay, kwaraw. Napan kami nangalay iti Bisukaw, tatabadaw. Ando tinhalam eh. Iso nga ikang kayaw. Anya? Aw, awatin yun day tao eh. Ay. Naimbag lang nga si dain nyo kininana to yang. Ay, saanin kwaraw. Ado ti karnimi ije balay. Alahan nyo kit din tataba daw. Nasustansya day tao. Ew! Ay, oray saanin. Ay, kukuhayo latan. Ado ti kwartami nga igatang mi itinaima sa sidain may. Sa pa'y nagdadakil dagito yung abiso ko law. Unraw tatabadaw. Aw. Tapno ibagak ka na kayaw. Saan kami agsidsidakin ituyang ko iti Bisukaw? Saan kami akas ka na kayaw? Yaks! Ew! Damari banang kan pari inteng. Wino kinimari kwanang. Ison ti pangitidan niyaw. Ay, isuda nga min tinaisim nga agsida iti kakasta. Ew! Ay! No diyo kaya't, di saan lang. Yak, ha? Saan mo masapol nga insultuin na kamay? Ew! Nagsakit day diyang imbaga ni tataba dong Bye-bye amaw, Chip. Amumatin ti ugali na. Agin babak nang. Kita ama. Oh, maibos dang tumot lang ti kwartada. Sana na saya tikas diyang imbaga na, gani? Nangiraman da pa iti sa bali at taaw? Di mo latan ni kaskasaw, Chip. Stress lang ti maalam no iso ti pampanunutan. Unmat kit niya. Man ka gumatangan iti arak. Agsyat taman, tasyak ti agluto iti pulutan ta. Sigay, awan parikot iti dayta, Chip. Marikwanang, adapay lakom asile. Adapay mat, Mare. Ikanak man iti may sa abote. Jay dakkel Na, nagadun ngay. Win Ay, naimas ngamin kat ti Bisukol no adda sili na. Ay, wan. Puno day tanga imbaga, maribanang. Ay, speaking of Bisukol, nadamag mo ka din jay warwaras da kabadong kan marituyang. Anya manen ti awarwaras dagita nga agasawa aya. Ay, mapanda ka no'y si istoryaan ni takabangibang nga barangay nga agsidsida tayo itinarugit a Bisukol. Anya? Wan, day tatipod no. Nasakit anak nga ron iti day na damag ko. Ay, isumot lagayam asaan nga inibos ni Marituyang ti Bisukol. Nga inkargak iti plato na. Idi na minsan na nakipangan ije balay. Ay, sanda ka no ngamin nga agsidsida iti Bisukol tado ti kwartada. Ay, nagimas tupay ti Bisukol. Ay, uray anyat ibagbaga dagijay nga agasawa. Agsida kami latakan ni Inteng iti Bisukol. Ay, libre ko naman. Huwag nga ron Ore siyak matamare. Ay, mangibingay kan tumanan ano ang maalayo a Bisukol. Ay, katuwan mare. Marituyang. Ay! Anya tinakakatkatawa. Makakatawa ang garod ka na kayo adwa, marikwanang ken maribanang. Ha? Ay, unay kan Marituyang. Anyat nakakatkatawa aya Marituyang. Ay, agpapada kayo kadaghanay ken kwaraw. Nagnaak na minsan itilikudan ti balayaw, maribanang. Nakitak. Nagadaw tinagsultupan nyo iti Bisukol. Ang mga no pati si kamarikwanang. Ang mga no na ornong meten tinagsultupam iti Bisukol iti likudan ti balayma. Ket, anya nga ro tinakakatkatawa iti daytabanag, Marituyang. Ay na, saan kayo ka di amaum-uma, Bisukol akanayon ti sidsidain niya?
Nagimas tupay. Kan may sa, makatipid kami pay. Ta syempre, libre. Na. Apay ayaan ni ka agsardeng nga katawa, marituyan. Wala lang. Na. Ay nakayat kayo laang akatawaan ko, kumaray. Si Maribanang, kapitan ti asawam, nga magsida kayo pay laang iti Bisokaul. Ay. Si Kamat Marikwanang, kagawad ka, nga magsida ka pay laang iti Bisokaul. Ay! Awan ka daing ti makukwartayaw. Ay na, marituyang. Tapno ibagakkan ka. Saan nagaputag sinsida kami iti Bisukol kat awanan ko kwarta may. Ala, pumanaw ka kidain. Tamang ano niya pa'y ti maaramid kukan ka. Makapakatawa mo't damaribanang kan marikwanang. Ay! Apay ka, day? Ay na, nangag ko apagsarsaritaan dati may papan iti Bisukol asidaan da inton madamdama. Awan siguro makukwartada, Correct ba daw? Awan ti kwartada. Iso asaan da makagatang itinaimas asidaan da. Ure dagane kan kwaraw. Bisokol ti sidsidaan da. Datan samot laing ti saan niyag sidsida iti bisokol. Siyempre, at dangarod kwartata ngay gatang ta itinaimas asidaan. Talaga kasta tuyang. Ayun gayam, nagluto ka itin na pa. Ha? Tagluto ak mataon itinaimas asidaan ta. Anya ngay deta ginatang mo amasida? Ay karne manan na. Aw, anya ti kayat mau. Tinula, wano adubaw. Ay kat adobo kumamot, Sigay, mabiit laang nga raw. Tagluto ak itinaimas asidaan ta. Apay akas titilang amdungaw. Ay. Apay aya? Katkatawaan da tayo da pari badong kan marituyang. Apay akat katawaan da tayo? Wen tagsidsida tayo kanu iti Bisukol. Naa, Madlaw kanaw nga awan makukwarta tayo. imbaga na da ita? Wen. Ay sus. Dua kami kan ni Marikwanang, anang ibagaan na. Naa, managuyaw at talaga da kita nga gasawa. Anya nga ta, nusarda nga mon ti mangala iti Bisukol. Apay kuma? Tapno saan da tayo akat katawaan Ora niya ti ibagbagada. Saan tayo lata idang ay kaskasudungaw. Tinabatag. Nasustansya ti sidaan ta. Kain makatipid tapay. Wen ngam. Awanan ti ngam. Kaskinunak. Di mo ikaskasa no anya ti ibagbagadakan ka. Maumadan tulata. Ay, sino ti paparan niya o tatapadaw? Mabalak iti ilay, ganay. Hala, aglugan kayo nga roda, hintay tulod kayo. Ay, saan? Diyak kaya taglugan dito tricycle mo, ganay. No di nyo kaya aglugan iti tricycle ni Ganay. Aglugan kayo nga rodan kanyak. Ay, saan? Diyak kaya taglugan iti uray asino kada kayaw. Kuwarog kan ganay. Ha? Ay, apay nga tata. Gapaw tagat Bisukol kayaw. Nalabos kayo mo't ngagsasaaw tataba daw. Kay, isumot ti pudnaw. Mala, dita kayaw. Aglugan naklagan iti sa balay. Pimanawan ni tataba daw. Ang utam man ti sang awkaw no agat Bisukol. Anya? Anay ko. Nay, anya ti an na yan. Ay, nagsakit ti tiyan ko. Anay! Anya nga min ayati kinan mo itay. Inna po, ikan tinula lang matuyang. Anay! Anya nga nga raw ramidag. Itaray na kiji hospital tuyang. Ay mabit lang nga raw. Inakita ni Kwarog. Urayon na. Nakaumay ka mo't dito'y balay ka ang nanatuyang. Ay, Kwarog, mabalin ka di nga itulod na kami kini tatam abadong ija ospital. Ay, pasensya ka nana. Sana ka mabaling agpasada.
Tado pa'y tinaskan nga ramidag. Padasan nyo akin ni ganay. Ay, sige mo ako arog. Nariga tayo na natuyang. Mga no ibagamanin ni tata ba daw nga agat bisokol ti sang awkaw. At pabainan naktumanin iti sangwanan ti adu ataaw. Ay, please, kwaraw. Sana bali ata adu mati kwartayaw. Kabalan nyo ti aglugan iti taksay. Masiguradaw. Saan mo't lang kayat ni gani nga itulod ni tata ba daw nga di ospital. Mari Tuyang, anya ti umay mo ibaga? Maray, umayak ko maumutang. Ay, pasensyakan Mari ngam awan kwarta. Uray 2,000 laang maray. Masakit nga min ni badungkaw. Awan may pabulod ko a kwarta, Mari Tuyang. Sige mo maribanang. Di mo ko maipapilit, Mari Tuyang. Amumet abisokol akanayon tisidsidaan mi kaniinteng. Kaya't asawanday ta, awan timako kwarta me. Uray 1,000 laang maray. Awan talaga, Mari Tuyang. Pasensyakan ay padasam timapan iti ayan ni Mari Kuanang. Amangan no adda maipabulod nakan ka. Anyat gatang, Mari Tuyang. Sa anak agumatang maray. Umayak ko maumutang iti kwartam. Anyat ko nam. Umutang ako iti kwartam. Anya. Uli teman. Jak mangag. Umutang iti kwarta. Tamasakit ni badungkaw, maray. Ay, kastaya. Pasensyakan, ngamawan may pautang ko. Maray. Kunak man, no ado ti kwartayaw. Karne akan ayon ti sidayaw. Sa ita, umay ka umutang, itikas kanyak, abiso ko lang, ti sidsidaan na. Ay nanatoyang kantata badong. Saan ngamin anasayang at nga uyawin nyo ti pada yung atao. Gaputag sidsidada iti pisukol. Anya nga ita, awanan ti mayat at tumulong kada kayo. Hala sigay! Didon tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenday toy ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Kapitan Enteng. Ay, badong, naibus mo't gaya man ti asinta. Awanan ti pagasin ko itinatang asidaan ta. Ay kat, ingka gumatang iji tersina Paggatang ko ngay, manumot lang iti bayad ti asin. 20 pesos. at dabariyak dito'y angam kasla kurang mag. Bilangan man. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18. Nay, 18 pesos lang mo daytaw. I-advance mo pa ilaang day ta, tuyang. Jay dos akurang na. Ibagam, tabayadak tumutlaang. Sige nga ron. Maawatan mo't siguro ni Mari Kuanang tanabayadan tamot amin ang dagiti utang taken kuana. Anya ti umay mo gatangan, Mari Tuyang. Asen, Maray, adda, Aywan, adupay. sagmamanungay. 20. Ay, mabalin nga 18 pay laeng ti bayad ka, Maray. Apay ngay. Kurang ngamin da ito inalak a kwartak. Di ka madanagan, tao may kuntumot laeng ito jay kurang nanukwa. Kaano? Grabe ka mag.
2 pesos lang ti kurang kaw. Ala, ikang kamanlangan. Tapnawanan dado asaw. Ay kasta marikwanang. Takaw. Sa dino tinagapwam, napanak lagi matang iti asin, napukaw kan. Napanak lang iti balay da pare inteng. Anya ngay tinaramid mo ijay. Ada na patag asinaludsod ko kinkwana ah. Sika ngay, nakagatang kan iti asen. Una, nakaluto ak pa yun. No kasta nga raw, mangan tantuyang. Ala, agtugaw ka nga ro doon, ta isaganak ti kanuntan. Marikwanang! Marikwanang! Maray, itay kakadipay dita. Ay, saan mat? Kasangsangpot ko laeng. Ay na, pasensya kan Mare Adda ngamin napatag ngar aramida kay jay kusina. Okay laeng, Maray. What will you buy? I will buy ice cream. Ay, nagpudot ngamin ti panawon itakad. Anya ti kayat mau. Jay sagwa 199 wano jay sag 225. Ay, jay sag 225, Maray. Ikanak man iti talaw. Nala, aramido kon nga upat. Tapno sagdudwa kayo kan ni Kapitan. Hey, saan, Maray? Kukwa ni Kwarog Jamaysa. At to'y tibayad ko, Maray. Pasensya kan ta 70 pesos lang gayam tinaibulsak a kwarta. Ay, 5 pesos pa Ala ka din ikan na kon. Sana bale, 5 pesos lang mati kurang na. Ay, itad kun tumot laang. Ay, kurang iti dos dyan bayad ni Marituyang itay. Nimat Maribanang, kurang iti 5 pesos. Ay, ilistak man ta mga numalipatan da nga dautang da. Oray 2 piso, singirklat ta. Isupay mutlat ta pagpletik Kanyawad ko anang. Apay Kwarog. Gumatak man iti suka. 25 ti maysa. Kuna no 20. 25 nga road. Sapay 20 pesos lang dito yung bulsak. Ni ngamin mo't antay. Nalipatan na tigimatang itay. Kurang kay ti 5 pesos. Ikan naklata ko man. Masadus akong ngagsublay. Sana balay. Bayadak to ti kurang ka o 5 pesos. Ang 20 suka ginatang kawantay. Kasta Kwarog. Gumatang kamat iti mausar dito'y balay. Ta dito'y kamot amang mangan no maminsan. Un ka day. Las mani kunday ta. Kurang pa'y kit di ti 5 pesos aja yung bayad ka. Sana bali 5 pesos lang, mate. Un matkit di Ang misupay kumamat pagpliti ni kagawad ko anang numapanagpurchais. Ni Marikwanang pailang mati kunam. Ado ti kwarta day jay. Saan ang maaw-awanan? Adala kong floor wax kagawad. Adda Kapitan, Magkanaw? 25 pesos. Ay, 2 bangaro tao sa ramiman ije balay. Sige, tayalaan ka. Ay na, sabay la kumata kompleto ti ibayad na. Nah, apa akas tati pa nagkitang kagawad. Kasla adda kayat mo nga ibaga. Awam mat, Kapitan. Adto yan ti floor wax. Ado'y matibayad ka. Bilangam na kumplitaw. Ay, kompleto, Kapitan. Agiyaman na. Marikwanang, gumatangak man iti tinapay mo. Manaw, May salaing. 20 ti maysa. Adto yan. Day talaangan tinabati at tinapay. At iti bayad ko, Mare. Mano tabayad mo? 19. Kurang iti piso. Pati piso singiram. Gawa na. Apay kumasaan ka kwartak may. Grabe ka, mate. Tapno ibagakin ka kabadong. Nornongan ti utang yo dito tersenak.
Kayat mo tay pakitak ti listaan. Ha? Atoy, kita Na, Sanga pulaw, 5, na, 3, Na. 2, kan pisaw. Na. Nakita, ti udiyaw. Kanayon to, matakurang ti baybayad yung kanyak. piso lang data. Ay na, tinutal ko amin ti kurang yaw. Amaw, numano ti tutal na, Ha? 1,105 pesos. Eh. San pa yan na yung nagiti balance yung di napalabas at away. Na, Isupay kumama dahil dya pagplitek. Na, kukam lang data tinapay mo. Ayan nga, di ginatang mo at tinapay. Awan, di mo't kayat ni Marikuanang a 19 pesos laeng ti ibayad ka. Ay, kat imbagam ko maabayadam tumot laeng Piso laeng mag. Kasanumot nga men, nagadaw ti bagbaga na. Pinagbasurahan na laeng ti lapayag ka. Anya? Katuan, ay nano sa anak laeng nga nakapagtepal ang mga no kinabil ka. Unay kat nga imutan ni Marikuanang. Naurnong ka nung aminan, dagijay balances tayaw. Kat imabot ka nun iti 350 pesos. Kasano ko mga imabot iti 350. Kat manulaang mat nga iti kurang ko ijay tersina na. Saglilima, sagdudos, kan sagpipiso laang mag. Manipot ita. Saan tan agumatgatang iti tersina na? Anyat gatangam ko arog. Sana ka gumata ang kagawad. Kanya nga rod ngay. Ato yung 5 pesos nga udek. Ay na, imbag man tan lalagip mo pailaan kat medyo nabayag day jayan. Ay katuna, utang nga raw. Hindi bayadak. Ay na, agyaman na, kwarog Ay, ibagam tuman kanyan time tao may nabayadan tayo utang na. Mano ti utang na? Nasuro ka sa nga gasot. Kasan nga men. Tunggal umay gumatang ka kanayon akurang tibay bayad na. Sige, ibagak to kan kwa na, kagawad. Ang kakano bayadan di utang mo kini kagawad kwa na, nganday. Ha? Anya nga utang ko? Damagan yung tulatakan kwanan. Basta kunana, nasurukan na sa nga gasot ti utang yung kan kwa na. Kasano ko mga dautang ko? Kat sa anak mo't nga imot utang kan kwa na. Naurnong ka no dagiti kurang nga ibaybayad yung kan kwa na, antay. Saglilima, sagdudos kan sagpipisaw. Kas dyan nga ta? Saan kayo amamatay? In kayo di tersina na. Tapno ipalawag na imbag kada kayaw. Anya kanu dya imbagam kan kwarog nga dautang ko dito'y Marikuanang. Kat adama ta talaga, Maribanang. Nalipatam dagijay balance mo asag pipisaw. Sagdudaws kan saglilima. Imabutan iti 156 pesos. Anya, inlis-listam gayam dagijay. Ay kawan utang iyong aron. Ay maray, sa anak amamati nga imabot iti 156 pesos dayjay. Anya? Ay, apay ko mga umabot iti 156. Kat namin anulaang mat akurang timbayad ko. Adto ti listaan. Kompleto dayta. Kitaan. Ay, saanan? Di ta kamanlangan. Ay, Maribanang! Apay nga pumanaw ka, di mo pa'y nakita na gitoy. Bayadam ti balance mo, Nay, sa dino tinagkapwa marituyang. Ay na, di tatirsina ni Bebang, maray. Na, ijay kan agumatgatang. Won, manipod pinagsasawan ni Marikuanang ni Badungkaw. Ay, uray siya, maray. Sing-singiran nakit din iti 156 pesos. Naurnong kanu ti balance ko a barbarya ijay tersena na. Kasla saan anak kapapatay, maray. Win nga rod Imposible nga umabot iti kasjay. Namin ano lang matakurang timbayad ko. Amaw, ti kunanakin ni Badungkaw, maray. Anya, Tinutal na kanu amin dagiti balances tayaw. Kat nasurok kanu asang ribaw. ay,
sa anak amamati kun kuana. Oray siya. Manipod ita, sa anak meten agumat gatang ijay tersena na. Naimbaglangan tadim magas ka dito tersenak, Kapitan. Dan sa napatag nga ibagam Ay, ni Maribanang ngamen. Apay, ada ka di inaramid na akalukwan? Di na kaya tabayadan ti utang na. Naglukon di ba nang? Huwag nga ron, makisinungbat pa'y. Iso si katisingirag. Manuti utang na. Imabutan na iti 156, Kapitan. Ngamen, tunggal umay gumatang ket kurang tibay bayad na. Ay. Saan na saya at tikas ta? Adto ti listaan. Sagdodos, sagpipisaw ken saglilima dagita. Ngam na urnungan, iso nga imabot iti 156. Iso pa'y kumamad a pagplaytake. Ay, saan ko pa'y abayadan data? Ni ba nang timang bayad, di ka madanagan. Tay palagip ko kun na. Anya da ito nga. Day, papel mat dayta. Mingmingam na saya at. Kasla listaan ti utang. Win! Listaan ti utang mo kung nikagawad ko na. Apay nga inalampay la dayta. Di mo mat kano kaya't abayadan. Ay, mas daawak lang amin. No apay nga imabot iti 156. Ay na, no saan ka mamate kita ang listaan. Complete details data. No apay mat ngamin nga inalampay la dayta. Guston, ang kakit bayadan ay. Uray ta, barbarya lang ti utang mo. Bayadan. Iso pa pagpliti ni kagawa na mapanag-purchase. Panunutim langan, numano kayo akanayon akurang ti bayad na. Uray man sagpipiso, maurnong data, kadakil. Amumare, makunkonsensya ak iti naramid ko kani maarikwanang. Apay maray. Pudno gayam nga imabot iti 156 ti utang ko kankwana. Naurnong jay sagpipisaw, sagdudaw, sagtitre, saglilima akurang ko, tunggal gumatangak. Kahit namati kamot kan kwa na. Ay, kinitak jay listahan nga inten na kan ni inteng. Kat walang labis, walang kulang. Pudno aginatang ko tinakalista. Kat at the balance ko. Aya, maray. Wen, iso abayadak to inton malam. Tapno awan ti makunkuna na kanyak. Si Kangay, Mare, bayadam tumot ati naurnong nga utang yaw. Naimbaglaang mat nga dati maurnong nga pagpliti na. Ay na, uray pa'y saan tayon abayadan, maray. Manulaang mat ngay dagijay, barbarya lang. Ay, uray sagpipiso ti kurang tayo. No adu tayo anak kautang, maururnong mat, marituyang. Badong! Badong! Anya day, Jay? Manungaminan jay ko na ni Marikuanang nga utang taan na urnaw. 315 samot day, Jay. No sana nga kamalay. Apay, aya. Inak bayadan. Apay, kumabayadan pa'y laing. Amangan mo't nun, ninay-nayunan na. Saan mat nga aramid ni Marikuanang tikastakag? Denggan na katuyang. Barya laang jay utang takin ni Marikuanang. Iso adi mon ba'y bayadan? Ay na, Badong. Uray sagpipiso laang ti balance tayo kini Marikuanang. Rumbeng laang abayadan tayo. Anya tararamidan nyo dito tersenak, Marituyang, Maribanang. Ay siya kunti mangibaga maray. Umay mi bayadan ti utang may. Nay, naimbag man ta nakapanunot kayo matlaang. Word, Mare. Naamiris may apod no gayam ti ko na ni Inteng. Uray piso lang ti utang me, no adu kami mo't anak utang, maurnong latta. Iso nga ita, maawat ako no apay nga imabot iti 156 pesos ti utang ko. Uray siyak Marikuanang. Agbayad akmuteng. Pasinsya kan no italaeng nga agbayad ak. Ay, naimbag man ta nakamiris kayon, kukumare.
Uray ngamin no sag pipiso, sag dodos, wano sag tetres ti utang yaw, no mamin ano ako rang ti bayad yaw. Kan numano kayo anak ka utang, maornong latamay. Wen nga road, Maray. Ay, pasensya kan ah. Ay na, mare ko anang, sapay lakumata mapakawan na kamay. Ala, no problem ko kumaray. The important is, naka-ameris kayo, kan agbayad kayo. Ay nanatoyang kananabanang. Pudno launay ti ko na ni Kapitan. Uray piso laang ti utang yo, bayadan nyo lata. Tauray barya laang numano kayo mat anak ka utang, maurnong dayta. Ala si Jay, ditan tinagipusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kamay, iting ko'y panagdangag.